Bajabule-ke abazali bafowethu-ke bey'ngane lezo ezisazigcinile zamantombazane isikakhulukazi-ke ey'ndaweni nje ey'hlukahlukene-ke zikhona-ke KwaZulu-Natal-ke noma-ke izwe-ke lonke laba abakholelwa ekuthenini-ke iy'ngane-ke eziyintombi nto kumele-ke zihambe-ke umkhosi womhlanga. So, kuthiwa-ke laphana-ke babheke isibalo esiphezulu kakhulu-ke emkhosini-ke womhlanga. Ngobani-ke umkhosi lo womhlanga ngamanye amazwi owokulo nyaka okulindeleke ukuthi-ke uhanjelwe abantu-ke abaningi-ke noma-ke isibalo esiphezulu-ke kwesake saba khona-ke kulo mkhosi womhlanga-ke. UMnyango wezobuciko namasiko KwaZulu-Natal-ke uthe ulindele-ke amatshitshi-ke angaphezu kuka-40,000 ukuba abe yingxenye yomkhosi womhlanga wakulo nyaka. So, ngokwezibalo-ke zomnyango, isibalo esijwayelekile-ke kuye kube-ke inani-ke labantu-ke abangu-35,000. Umkhosi-ke lona-ke wakulo nyaka uyingqophamlando kakhulu njengoba-ke kuzobangwa iminyaka noma-ke kuzobe kubungazwa-ke iminyaka engu-40 kwakuvuselelwa-ke lolu siko noma-ke kwenziwa kahle kahle-ke lolu siko. Umkhosi-ke womhlanga kuthiwa-ke wavuselelwa-ke Indlovukazi uShiyiwe uMantfombi Dlamini Zulu ngo-1984. Umlando-ke uveza ukuthi-ke umkhosi wangalowo nyaka wawuhanjelwe-ke amatshitshi angu-500 nje kuphela. Umkhosi-ke womhlanga wakulo nyaka uzoqala-ke esigodlweni Emachobeni eNgwavuma kahle kahle. Bese-ke lo mkhosi womhlanga uzokuba-ke izinsuku ey'mbili, uLwesihlanu-ke noMgqibelo, yabo. Bese kulindeleke ukuthi-ke uhanjelwe amatshitshi-ke lapho-ke angu-5,000. Ngesonto-ke elizayo-ke kuzobe-ke nomkhosi womhlanga omkhulu esigodlweni eNyokeni laphayana-ke kwaNongoma-ke. Umkhosi uzothatha iy'nsuku ey'ntathu, uzoqala-ke ngoLwesihlanu futhi-ke kulindeleke ukuthi-ke uhanjelwe amatshitshi-ke angu-40,000 ubuningi-ke babo labo bantu labo. Okhulumela-ke umnyango uMnumzane Ntando Mnyandu uthe konke sekumi ngomumo ekhuluma laphayana-ke esithangabini sabezindaba noma-ke kwabezindaba. So, uqhuba nje nalolu daba, uMnyandu-ke uthe ngenxa yokubaluleka-ke komkhosi womhlanga wakulo nyaka babe nemicimbi-ke yokulungiselela izintombi eziya emhlangeni-ke ebekuzo zonke-ke izifundazwe. Kushuthi-ke kuzona zonke iy'fundazwe lapho leyo mcimbi-ke bekulungiselelwa yona indaba yokuthi-ke kuyiwe emhlangeni. UMnyandu-ke uthe emkhosini wakulo nyaka-ke bazophinde bamhlomise noma-ke bahlomise amatshitshi ngamakhono, baphinde-ke bawaluleke ngemikhakha angayifundela-ke eyahlukahlukene. So, ngokomcaphuna nje uthi inhloso yakulo nyaka ukuba izintombi zikwazi-ke ukubhekana nezimo zempilo njengoba-ke siphila esikhathini samanje. Ngale kwalokho bafowethu ngiyofisa ukwazi-ke noma ngizwe kuwena ukuthi lapho okhona-ke wena-ke ikuphi-ke ongakufaka-ke noma-ke ikuphi okubona-ke kuyinto-ke mhlampe-ke enganceda ekuthenini-ke lolu siko luqhubeke futhi-ke lube yimpumelelo kuwona lo nyaka. Ngibonge manje, ake ngibonge manje, ngiyabonga manje. Danko.